Zafira Elegance соли барориш 2002 дӯстони азиз мани намуди берунаи мошин мана чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин балоношам ҳолатош хуб ҳозир мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот бидем дӯстони азиз дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад пробегаш 233,000 километр пробег дӯстон мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед мани ҳолати салони қафои мошин ёдовар мешим чӣ хеле ки гуфтем комплектасияш элеганс мотор 1.8 Екатек сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газкиди 85-90 километр мегардад дӯстони азиз манин ҳолати мотори мошин мана нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 962 30 Зафира Б соли барориш 2006 дӯстони азиз манин намуди берунаш чӣ хеле ки дида истодед манин намуд аз қафои мошин дӯстон мана чӣ хеле ки дида истодед намуд аз қафои мошин дохили салон чӣ хеле ки дида истодед 2 электропакет ин ойначош кнопочный коробкаш механика сентр замок дорад мультирол CD плеер дорад пробегаш 254,000 километр пробег дӯстони азиз мани ҳолати салони мошин бомош панорама мана чӣ хеле ки дида истодед бомаш панорама ҳай мани ҳолати салони қафои мошин мана мотор 1.8 Екатек сӯзишвориш бензин ман чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин ако расход чӣ кардед бензин кардед 8 литр ба 100 километр мегардад нархи мошин 68,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 861 16 Зафира Элеганс соли барориш 2001 дӯстони азиз манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед манин намуд аз қафои мошин ҳозир пеш пуштоза гузосия ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат ва инҷа магнитофон дорад пробегаш 191,000 километр пробег мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз бисёр дар ҳолати хуб боз мани инҷа люкам дора люк конзенерошам кор мекунад мотор 2.2 Екатек сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та газкиди 85-90 километр мегардад дӯстони азиз мани ҳолати мотори мошин ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш то моҳи майи 2021 нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 776 76 42 Зафира Б соли барориш 2006 дӯстони азиз мошин вагон мебошад манин намуди берунаи мошин намуди берунаи мошин
من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتر پاکت، آینه چارج کناپشنی، коробкаш механик, дута сиденьёи пеш обогрев, центр замок, CD плеер норад, пробегаш 187,000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екате сӯзишвори бензин, расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 799 03 69. Opel Zafira соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад. комплектасияш инҷой. мани намуди берунаи мошин мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа USB плеер дорад. пробегаш 135,000 километр пробег дӯстон. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатек сӯзишвори бензин, расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин бисёр ба дараҷаи аъло. мана нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 95 60. Opel Zafira B соли барориш 2007. ҳуҷҷатош 1 сол намебошад дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, oyna чош кнопочни мебошад. коробкаш механика, инҷа CD плеер, монитор дорад, центр замок дорад дӯстони азиз. пробегаш 257,000 километр пробег. калиташ старт стоп чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.9 екатек сӯзишвориш дизел будааст. расход чӣ хеле? расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 787 71 77. Zafira Ops соли барориш 2004 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. қафош 4 паҳроникои қафо боз ва инҷа задни камдашам ҳаст. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, мани сиденьёш обогрев, CD плеер дорад. табло
اینجا پرابیگ گاش 169,000 کیلومتر پرابیگ. یعنی هولت سالانی ماشین خیلی که دیده ای سادید عمولی سیدینی هاش من خیلی روی کشای زمانوی کشیدگی. یعنی هولت سالانی کفای ماشین من دوستم. من اینجا آینه چوی عباره زدنی کامری نشان میتیم بالاوه. موتور 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یوره 4 расходаш خیده که؟ расходаш 10 تا گاز که 100 کیلومتر میگردد. یعنی حالت موتور ماشین یادآور میشیم سنجی تکنیکی و آینه های سیاه شیشش تا ماه سپتامبر 2021 نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 880 0060. زفیر الگانت سالی براریش 2003 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین این نمودی بیرنه ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکترا پاکت کاروبکاش میخانیک اینجا USB پلیر دارد. پرابیگش 425,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالانی ماشین اولی سیدینی ها من خیلی به کشای زمانی کشیدگی. من این حالت سالانی کفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یوره 4 расход چقدر که؟ расходش 10 تا گاز که 100 کیلومتر میگردد. گفتم من این حالت موتور ماشین کانسنیرش هم کار میکند. گفتم ماشین یک دست گفتم زنک هایگیری گفتم نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 707 0949. اوپل زفیر سالی براریش 99 کامپلیکتاسیش کامفورت می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن دو الکترا پاکت کاروبکاش میخانیکه من اینجا خیلی که دیده ایستادید CD پلیر دارد. پرابیگش 406,000 کیلومتر دوستان عزیز. من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین. من این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 43,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 797 0507. زفیر الگانس سالی براریش 2002 دوستان عزیز. من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت کاروبکاش میخانیکه من اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 200,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. من این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین گازش یوره 4 расходаш چند تا گاز کدی؟
90 میگیرد 10 تا газгири 90 км мегардад гусосия мани аккумуляторро нав гиштаги мана дина мондаги аккумуляторче ёдовар мешим ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш 1 солина мебошад нархи мошин 53000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 757 80 00 Opel Zafira соли барориш 99 комплектасияш селексион мебошад ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз мана ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механика инҷа CD плеер дорад пробегаш 494,000 километр ёдовар мешим дутта ойнаҳои пеш электра мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор 1.6 Экотек сӯзишвори газ бензин расход чамта расходаш 10 та газгири 100 та мегардад гусосия мани ҳолати мотори мошин мешим ҳуҷҷатош 1 солина мебошад нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 720 0506 Opel Zafira соли барориш 2002 комплектасия спорт мебошад ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад пробегаш 171,000 километр мани ҳолати салони мошин боз ман инҷа люкам дора кондитсионершам ҳаст кондитсионерош кор мекунад мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана ҳолати салони қафои мошин мотор 2.2 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар ко расходаш 10 та газгири 80 километр мегардад гусосия нархи мошин 52000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 93 337 02 02 дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо телефон барои маълумот 92 899 89 89